Име Република Македонија и македонске нации у споредба со Грчком републиком. Овде сам рекол Грчка република затоа што у грчком јазику придев долази иза именица, значи и тако се и официјално зове кад преведемо с грчком. Овој спор е наметнут кој е наметнут с грчке стране и чини се апсурдни, ја садржи читав низ повесних, садашних, политичких и културних проблема. Затоа е потребна една речничко-енциклопедиска анализа речи Македонија и почнемо редом. И ту се слажем со колегом Кузманом да е реч Македонија можда у себе задржи појам контроверза. Добре, а ипак мислим да се тај појам може и решити и у будучности, а и веќе сада. Значи, прво, Македонија географски, земја која на југоистоку граничи с Тракијом, на југу с Тесалијом, на југозападу с Епиром, на западу с планинским ланцем, односно Албанијом, на северозападу с Косовом, на североистику с Прешевском долином и така даље. Друго, Македонија административно и политички, ознака за Републику Македонија, државу и административну провинцију, као и административну провинцију Македонија са три покрајне: источна, средишња и западна у оквиру Републике Грчке. Далje, Македонија традиционално ознака за земју составljenu од три дела. Од три дела не можемо речи македонска земја, веќе само македонска земја, Пиринска, Вардарска и Егејска Македонија. Од ове властите именици изведени су и следеќи именици: македонац, становник Македонија. Друго, македонац, припадник сувременога македонскog народа и припадник македонске нации. Трече, македонац, припадник античког народа. Четврто, македонац, припадник народа што живи или е живео на територију Македонија, било колку. Од властите именици изведени су и придјеви што представљају дио сложеног појма: македонски народ, македонски јазик, македонска култура, македонска глазба, далje, македонско јело, македонски производ и далje. Наведени појмови су вишезначни. Например, јазик сувременога македонскога народа, македонска нација. Значи, народ и нацијата не ставljам знак еднакости, значи потпуна еднакости. Јазик античкога македонског народа, култура македонскога народа, култура других народа кои живе на територију Македонија, миешани тип култура састављene од едног или више народа кои су мање или више карактеристични за Македонија, традиционална глазба сувременога македонскога народа, глазба неког другог народа на територију Македонија, посебно јело карактеристично за македонски народ, јело неког другог народа с територија Македонија, мање или више заедничко јело свих жителја на територију Македонија и друго. Осим горе споменутих појмова, с именицо Македонија повезувaju се и неки други појмови. Например, припадник народа, србин, бугарин, албанац, турчин, влах, ѓуптин, ром, дио области неке држави: Бугарска Македонија, Албанска Македонија, Грчка Македонија, Македонија као територија Републике Македонија. Реч Македонија и njene изведенице могу имати неутрално, негативно и позитивно значење. Пример за позитивно значење: македонска љепота. Пример за негативна асоциација имам у појмовима македонска салата, иако у италијанском јазику и италијанској култури салата мачедоне направljena од воќа може бити и позитивна, ја е укусна. Али ако се узме у обзир политика, онда постае негативни појам: македонска салата, мјешавина свега и свачега и не знамо чега, контроверзе, во знацима наводна. Македонски чвор, значи нешто као гордијас чвор. Реч Македонија сложен е појам, значи сложен предикат кој преудицира аргументе. Они могу бити експлицитни или контекстуални. Например, македонски јазик експлицитен е појам, ја се односи на антички или сувремени македонски јазик, а македонска култура контекстуален е појам, ја се може односити на културу македонскога народа или на културу неког другог народа на територију Македонија, или пак на миешани тип култура свих или неких народа у Македонија. Дио појмова асоцирани речи у Македонија може захтевати парафразу. Например, турски јазик турака у Македонија. У овом тренутку не е еднак с турским јазиком турака у Републици Турској, рецимо.
Турски јазик турака у Грчкој републици, у Републици Грчкој, појмови асоциирани речи у Македонија, например, Скопје, не могу бити замјена другому појму такоđе мотивираном речи у Македонија. Например, Скопје не може бити замена за Републику Македонију, па чак ни у синтагми Република Скопје. Значи, у чему се ради? Они нас понекад официјално, полуофицијално зову Република Скопје. Могу njih razumjeti, znači Grke, jer imaju u obzir Vizantiju kad se ona svela na jedan grad, znači na taj Bizant. I onda imaju u svoju kulturu, u svojoj svesti, u svom shvatanju da može biti grad država. Međutim, u ovom slučaju nije tako. Evo primjera ispitanog testom valjanosti. Dalje, skopski jezik, jezik Skopljanaca i drugi, ne može biti zamjena za pojam makedonski jezik, zbog toga što dolazi do značajskog apsurda, što je vidljivo u primjerima. Recimo, skopski jezik na dijelu ne Grka u Republici Bugarskoj, pirinski dijalekti, pirinski makedonski dijalekti. Materinski skopski jezik, i sad pazite ovo, skopski govor krsta Misirkova, koji je rođen u Egejskoj Makedoniji, u Republici, sadašnjoj Republici Grčkoj, u Peli ili u Eniđe-Vardarskom delu, i oni kažu Janica, mislim i na grčkom je Janica. Znači, on ne može, on je jedan koji je između prvih standardizirao makedonski jezik, znači nije on standardizirao skopski, jer skopski u nikom slučaju tada nije ulazio u njegov svetogled, recimo. Skopski iz Eniđe-Vardarskoga kraja, Janica, kako se zove na grčkom, ili, pazite, skopski govor Skopljanaca iz Lerina, to je Florina u Grčkoj, znači, oni su po državljanstvu Grci koji žive u Republici Grčkoj, ali govore makedonski jezik, znači oni ne mogu govoriti skopski, jer su puno više udaljeni iz Skopja i to nije njihov govor. I recimo, potom pridev u službi atributa, sjeveran, recimo takva neka kombinacija, i njegove izvedenice ne mogu biti zamjena drugim pojmovima asociranim pojmom makedonski. Naprimjer, sad pazite ovo, sjeverno-makedonski kosturski, kastorija na grčkom, dijalekt Skopljanaca iz okolice Kostura, Kastorije u Republici Grčkoj. To bi došlo do tako bismo izveli to. I dalje, da zaključim. Iz svega izrečenoga proizilazi jedinstven zaključak. Kada se upotrebljava riječ Makedonija, kao što smo rekli i kao što smo čuli, kontroverza, kao i sve njene izvedenice, potrebno je uzeti u obzir svu stvarnost povezanu s ovom riječi. Svaka druga upotreba je nepravilna i predstavlja jezičnu i pojmovnu manipulaciju motiviranu željom da se manipulira stvarnošću. Ili drugačije, kad ja kažem moj maternji makedonski jezik, ja sam Makedonec, izgovorim makedonski. To je točno. Kad kaže neki Grk koji je došao, koji je naseljan ili koji je rodio se u Egejskoj Makedoniji, kad kaže ja sam Makedonac, ja shvatam i njega, moram ga shvatiti. On je Makedonac koji živi na teritoriji Makedonije, on govori grčkim maternjim jezikom i on je državljanin Republike Grčke. Kaže neki Makedonac iz Egejske Makedonije, ja sam Makedonac, a može reći ja sam Grk, ja ga opet shvatam. On govori makedonski jezik, je građanin Republike Grčke u ovom trenutku, ali on se osjeća, znači, nacionalno makedonskim i tako dalje, i tako dalje. Pokušao sam u par redaka objasniti svu složenost pojma, svu složenost ovog pojma koji nije, čini mi se, nije jedinstven u Europi, međutim koji se u ovom trenutku nalazi u žiži aktualnih zbivanja. Zahvaljujem.